Oke, 3, 2, and cut. Hei, terjelas ya. Terserah sia. Aduh, elam, berapa kuburan ya? Menyewa awal lewat jijik. Kemana nya si Bobby? Bilang teh angan we. Ti, kamana sia? Iya, aing nangan si Bobby. Jangan si Bobby. Heeh, nempo teh sia. Ente aing teh nempo, aya ge manghambari tuker manjer kolecet. Ngomong nih sia masa ruang kayaknya ngomong jengjeng mah gelo. Buset, eta ngomong padu aek sakieu ganteng naik kos jungkok. Jungkok, kos jengkok mah heueuh sia. Geus lah aing ngek nangan si Bobby heula. Santai nyaho nu kitu-kitu acan Nora karena nonton Blackpink sih. Bob. Si Arok. Gimana sih ya? Kumpulung aing. Geus naon sih dikumpulung? Gepung teh palin aing. Aing nanya serius, bulan sih ya. Ya aing kenal ngasih Siti. Tuh men senang sih Siti, rek naon gitu. Kepo ke mantan. Sir kebetulan kamu gitu. Terus lah, aing ngasih Siti lah. Iya tah Bom. Rek naon sih lu? Tungguan di dia, jaga anta pemuean, saya ngagondo. Karena selain gitu ya, pakai sejak kanan ya. Ulin lah. Masih bang tak? Jangan kenapa kok? Aing nanyakan si Ipong, lan rek nyakot sembako. Kan ngomong rek nyokot sembako, Pak. Parepun kabuyur sakuai. Aing sarok, aing tanya berkas subur. Nyawa aing ah. Cipok sakuai. Si bolot sangat aing ah. Si Siti tuh. Teh. Ih, geru deh. Teh, apa si Ipong tak? Tuh di ditu keur mau anduk. Bener sate, mana keur masang spanduk. Keur mau anduk lain masang spanduk bego sih. Masa sate, tadi cina keur masang spanduk, ayeuna keur hauduk. Mana sih nu benar? Masih ya we kong lah lieur aing ngomong jeung sia mah. Harek meuli imah sate. Ih, nyawa aing ah. Elok. Hebat sate harek meuli imah. Si Ipong kemana? Ipong, kemana sih ya? Rek mandi aing. Mandi. Nunggu si Siti tuh. Tadi si Siti nangan sia, ayeuna sia nangan si Siti. Tuh main ka ditu. Bener sih ya. Heeh, bener. Buru geura susul. Nunggu satu, yang kritu lah. Linglung sia mah. Loba tinggalkan gabu sumur. Tak, siapa yang buru-buru oke. Ya, oke pada nyawas ya. Awas semua tengah denge. Tuh, main nanti itu harus mandi. Oh kan deh. Nahan Bob. Siang satu nuai. Tidak ajanan rupanya sih makro orok nah. Oh non Bob, pona. Jelas ya. Astagfirullah, kapan gede, coba belah lempangan cicing we. Hei, mutoy, yang pada pakai tanggal cacing. Ih, ampun, aing mah capek hate ngomong jeung sia teh. Beli sate. Ayo kau nganter. Tapi yang main tanya. Kelebokan we duna di pikiran sia, mending aing mabur lah. Jadi kita mulai sate. Dasar bolot. Bang, astagfirullah. Sia keur naon di dieu nya nyempil di sumur kos kodok pendasi. Goblok si Anggi serokan jeung pondok pendasi. Tak naca ka dia? Ai sia pake nanya deh nan. Geus nyaho aing mau anduk, rek mandi lah. Piraku yang kariung. Tuh men sia jam sakit rek mandi. Geus lah aing rek mandi heula, saya tungguan di luar. Sia nganggu aing wae. Pelan aing oge di dieu.
segar yang geus mandi mah. Tinggal dandan sing rapi. Jangan lo lah. Bang, geus beresnya mandi nak. Astagfirullah, sia di dia kene bae can balik. Encan aing, kudu ada yang buan sia. Curik sia mah. Geus aing balik. Kacai. Kayak aing geus mandi mah. Sugan weh yang nganjang menang sacocol dua cocol mah. Cảnh sát xa căng quanh ngoài. Buset, rapi amat rek mana sih? Rek nganjang lah aing mah. Siapa kayak mau ngojak game kau rapi. Rek naon? Kan mereka memang ujang buat terjelas ya. Minjem gelas. Kayak main weh minjem gelas mah. Terjelas lain minjem gelas geus lah mabur aing. Makin aja aja mati jalan. Ih, aing lieur ditemu tenangan si Bobi teu panggil. Pong, teka mana sih rapi amat? Rek nganjang lah aing mah. Buset, kas boga duit wae sia nganjang. Yo, kiri bilang bos. Jelema edan. Rek naon sih sia ngagero aing. Pugu aing dengan si Bobi teu panggil-panggil sia nempo teu. Di main nempo tuh di ditu. Aing teuing kawan abua. Eta budak di tiangan meni hese. Mang sarek naon sih nangan si Bobi asana penting amat. Iya aing aya urusan jeung manehna. Urusan ane mang ti? Aya we lah pokona mah. Ih, sia mah geus lah aing rek kanjang heula, bote ucing di mah. Sungut sia merentah deket aing jeung irung jadi bau. Siapa yang sana? Mana boy si Siti? Biar aing nangan ka dieu itu. Iya, entok ke masjid. Bobi, sia di tiangan melihara rese. Geus di mana sih sia? Pugu aing ge hese nangan sia. Kukulintingan aing ye. Malah kapanggih jeung si Kokong aing. Bob, sarua aing ge kapanggih wae jeung manehna. Jigana eta budak boga ilmu pemecah raga. Nyaho aing ge. Haju, eta beungeut sia kunaon kusut amat. Tuh aing kesel we pas bolot. Ini emosi wae teh budak teh. Emang naga eta mah budak keselkeun bae. Tadi ge aya dijendak tinggi ku manehna. Udah. Jangan hujan manten. Karunya tuh netizen janungan wae. Bagas ayo. Nah, surangan penuh semua hujan nama. Ih, aing minjem motor ka saha buaya. Di lembur nu boga hiji ge. Kaiwan kendor aing. Kabeneran tuh aya tukang kredit. Don, gua aing motor dipinjem. Kadang. Pinjem motor ulah sak kadang. Ulah mang ulah ditagihan ye buru-buru ye. Udah aing minjem motor. Ulah gebuk-gebuk mang ngecan lunas 2 bulan deui. Emang setoran berapa duit sih motor? 2,5 juta. Set, motor ladu seringnya 2,5 juta. Galar mana gitu? Jalan jember di itu. Enggak. Awas ya Allah sampai rusak. Ayo lah, Bos. Terus amat. Ih, hujan gede manten. Seunangan mana sih? Eta baturan aing ini nikah. Buset, atau ini nikah. Tama judul ada colok ngopot, ditarik monyong eta mah judulna. Nah, udah Bob artina. Ih, siapa mau nyaho? 518 plus pokoknya mah. Mana sih ya? Coba dah, nganjang aing ye.
Nah, minjem lain pong. Nah amat ah minjem he, aing neangan nih resi motor. Tuh, dunya undangan bo, Bang. Ya. Pong. Tiru-tiru pas ya sih. Nah, coba periksakan motor yang tiru pas ya. Siapa? Motor butut bawa iya. Mau nasi? Apa nih? Abang sana. Udang, syuting, woi. Molor wae. Udang. Cuma bebote ucap. Nah, ini gitu. Ini cek teh ucing di mana sih, Bobi? Nu kamari. Ayo, cap. Bau nan nostalgia. Ker ke bieu. Cion. Cari konang kemana Siti? Wah, jurigna loba ini dia. Terus Siti tadi dia mau. Heeh. Oh, ayo. Cion. Udah yang minjem tak dong. Ganteng. Ada bukti di sini, Bung. Aing mah pijakeun. Naon sih yuk? Mau akan lagi. Telat anjing. Musuh lem muka di belah. Otakna bola. Nanti kita mau lagi, kunaon sih yuk? Bacok. Kebok ya. Ya weh gantian duitan nanti ya Pak ya. Sepak deui blon. Aduh. Lem biruan. Make lem ke. Action. Bang, beres sama Dina. Astagfirullah, Aisyah tadi. Bener Sati, si pakai masang spanduk. Ker mau anduk, lain masang spanduk, bego sih. Action. Wah, bener Sati, si pakai masang spanduk. Mau Cut. Action. Ah, bener Sati, main akan masang spanduk. Ker mau anduk, lain masang spanduk, bego sih. Jadi lah. Ayo. Isi cara apa yang bakal? Sakedeung hati ka tuh. Sakedeung aja aku sih ya weh. Ini sawah semua. Atuh pan. Terus ya guna tuh sama. Satu, ayo. Tuh ku sih ya weh bang kita doang. Wah, bener Sati, main akan masang spanduk. Ker mau Ya. Coba ku sih. Sakedeung aing sarang. Sarang emang salah dina naonna sih? Salah dina naonna? Coba ku sih we. Guna tuh sama. Saya ngomong gitu guna paneng guna. Pan ieu lain nang teks. Pan waktu sama malah ribut kieu mah tuh Pak, betul atur we. Enggak orang gila. Yang tadi Inggris fans kan. Iya, teh nyaon nangin teks nangin si Bobby. Ah, itu yang dipandu. Tuh siapa ih. Masih asa kedeung. Ka aing deui. Di doang. Males aing sasawa.
Tuh aja lah salah kapan bulan besok salah. Salah sih salah kan kerma geluduk ya. Panas tadi aing. Itu sia tuh. Sebentar sanu sok salah wae. Sanu salah wae di Kapan gitu. ketemu ke sia? Siti. Kokong. Kapan ketemu ke sia sorangan mah dah. Beres ya udah. Di toko aing gua konten. Salah wae. Sia tuh kamera kuna. Isinya kita simpan bang ini tahu apa ya. Ngomong di salnya tes main bisa tuh bang harus gua mah. Pandai kayak gini sibuk bilang Satu siaran ribut wae dah. Buru. Terus ke kemana? Rumah sakit kok apa tuh? Kenal lah weh, tunggu lah Ikma. No. Tuh guys. Ya tariku jeung bilauna jeung si Siti ultah pokona mah. Aing kameramen tita acting atuh teu bisa lah tah. Anjing. Ya bilauna. Wah. Rahasia itu malah. Capek. Coba turun sipong ya. Capek aing. Ya, sipong coba kada lihat si aing harare saya ngurus ke budak ieu. Panggil kabeh-kabehan bae ka ibu. Guys, inilah dia tariku dan Tunggu dulu. Tik. Kita kan dia itu kabehan. Ribut emang ribut kok. Oh, oke makanya di sini. Gagal di sekarang dia hulu para wilayah kaki itu. Itu petang ya nanti. Dicoba gitu. Ini saya ngobrol, mereka dewa karu kabehan. Everyone.